Zove se Do posljednjeg daha. Pjesma ovom prijatelju Kaši. Bio je nekako sav nakrit. Tako i hodao, tako i školu učio. I baš se nekako mučio da dokaže kako ima i važnijih stvari na svijetu. Na primjer u pubertetu, kad svi smo rakiju u Vinkovcima pili, Kašin je gledao Belmondove filmove. I u Slavonija hotelu, nekom starom očelovom odijelu, naručivo čašu hladnog mlijeka. Lucipatina neka htjela me tući, jer ja sam oduvijek bio kao neki poeca. A Kašin bi onako iz zaleta pomeo dvojicu, trojicu, zatim poravnao kravatu i rekao najmirnijim glasom na svijetu šta si se usrao od straha u majku 5 do 8, odo ja da gledam do posljednjeg daha. Proljeće u našem gradu je bilo, kako se kaže, puno spermija. Znali smo kolektivno, znaš ono, onako majušni, brkati, zavaljeni u šanac ispred protivne kuće. Oko nas žbunje i neko trulo pruće, a Kaši od samo Mangupskog odjedare odnekud doleti iz mraka i u par koraka stvori se pred nama. On i s njim prava dama, znali smo iz komšiluka. Ajde, kaže ona, baš da vidim ko će dalje. Daje samo za pare, a njemu, onako, zbog nečeg u zraku, može taj svaku ako bi htio. A Kaši bi samo nasmijao i rekao, ti kurveštino, da mi ne diraš drugare, možete povalit baraba svaka u majku mu 5 do 8, odo ja da gledam do posljednjeg daha. Ljeto u Slavoniji, u mozak zapečen, ne vidi se niš od prašine. Kašine, kaže, tako smo se zvali, nas dva, po nekom detektivu iz X romana. Pa nećeš valjda i ti, kovi vodozemci, da ladiš muda na bantanu. Ajde sa mnom na staru pilanu, da vadimo gliste iz piljevine. Sjedi tako na rog biciklu, znaš, i otpukuje konturi dima. A za istinski, neko ova druga raja, on ga povuče, Boga mi, iz jaja. I sjednem tako na štangu ispred njega, bos, u kratkim hlačicama, a on sam obučen crno i cipele crne na bosu nogu. Vozio je polako, nek vidi, kaže svako da smo drugari, u majku mu samo nam još Belmondo fali, da skupa vadimo gliste na staroj ciglani. Bila je u našem gradu i neka mala sa pjegama. Mi smo kao bili u nekoj šemi, ma vraga šemi, bili smo do ušiju jedno drugo zaljubljeni. A Kaši je svake zime nove rukavice donese. Šerecki se usmije kako on to zna i kaže, ti mala da se čuvaš, da ne izlaziš suviše na zimu, možda ćeš je darovat, igrati na filmu. Otad je, znaš, mnogo minulo ljeta. I ja sam danas tako, kao neki poeta, filmom se bavim i ponekad pjesme piše. Al majko, nikako da zaboravim te moje Vinkovce i te moje blage ravnice, gdje smo Kašin i ja od jutra do mraka živjeli život do posljednjeg daha. Neki dan, znaš, stiglo mi pismo. Kažu, Kašima nema više. Poginuo je negdje u blizini Mirkovca. Na kojoj strani bio pitan? Ajde, kaže, šuti. Nije taj, puške nosio. Nekog je klinca na biciklu vozio. Nekog bosonogog dječaka. Kad ga je metak pogodio, sunce ti krajzano kašt,
ko kaskade na filmu, ovako je kroz zrak proletio i na onu prašnjavu Mirkovačku cestu pao. Zatim se nekako polako pridigao i onom dječaku nešto na francuskom šaputao, pa se onda nekako ovako naročito u ramenima poravnao, a onda palcem desne ruke ko Belmondo preko donje usne, evo ovako pošao do posljednjeg daha. Do posljednjeg daha. Moj spomenče plavo cvijeće pokraj staze, pokraj puca cvetiću. Bolno mi je srce moje, ne zadugo, ne zadugo umreću. A kad umre, na grob meni dođite. Od spomenka plavog cveta vesli ispletice. Nek se čuje, nek se znate da sam i ja ljubio zbog ljubavi i zbog tebe život sam Ajmo, Blatko!
Ja mislim uštede od dva. Семейно ловен дом веднаш над Струмица, веднаш по завршувањето на 19-тото издание на меѓународниот фестивал на камерен театар Исто Шишков. Мој вечерашен соговорник е мајсторот на глумиштето на балканското, европското и на светското глумиште Радош Шербеджија, кој не удостои со својот настап на овој фестивал на самата завршница. Господине Шербеджија, добро дојдовте во Струмица. Hvala ti. Како се чувствувате во Струмица, во Македонија? Pa odlično, samo je sve tako na brzinu, jer sam u guži bio veliko i bio sam imao sam promociju knjige tamo u Italiji, pa sam onda bio u Veneciji na festivalu, pa u Sarajevu sam imao koncert i u Tuzli koncert. Ja sam došao ovamo, u Skopje sinoć, i onda ovamo u Strumicu danas. I sutra počinjem snimati film, ujutro u 6 moram biti u šminke. Tako da je vrlo naporno bio ovih 10 dana. Така. Млад сте, се уште издržувате, нема? Па нормално. Се разбира дека тоа е така. Какви емоции кај Радош Шербеджија буди Македонија? Pa prije svega, Makedonija je za mene jedna od najvažnijih stvari. Ono što se čovjeku dogodi, ne? Jedino moja Lenka kaže da više voli Makedoniju. Jer njoj je čarobna Makedonija. Ja kad sam radio pred Doždat, onda je Lenka radila predstavu u Kumanovu. Така. Napravila Antigonu Dušana Jovanovića i tada je radila sa mladim glumcima, Nikolom Krestovskim i sa Zvezdom. Angelovskim. I toliko su se divno družili, tako da je Lenka se potpuno zaljubila u Makedoniju a i ja zbog Milča Mačevskog, genijalnog režisera i divnog filma Predoždat i još božanstvenije stvari nakon toliko vremena je napravio jedan takav film za mene, najlepši Majke. Dakle, takvo remek dijelo ovog filma, samo to je na neki način kao što je on sav munjen, to je ispred ovog vremena.